pase ebyiri zonyine nk'iz'Abadage bahita bagera ku izamu. Denis Omedi Pushkas Awadi nomini ashaka guhindura agarura umupira muri box, ariko abadefanse y'ikipe ya Mukura muri kona. Ikipe y'Epr ishaka gukina counters atari nk'iz'Abadage hano. Kona barayizamura ruboneko. Sekiganda bakora amakosa, umunyezamu Muganda akora ikosa, batera kona. Niklas Bwato arasimbuka umupira, bose n'abasumba kuwufata biranguranyerera. Usanga Ngolo Kante Muamvu adepozamo nk'uwibereye iwabo muri saro, umupira ashyira mu rushundura. Mukura yatangiye ikina neza ikora amakosa. Epr ibwira ati icyambere nirazirita. Aperi kimwe Mukura ubusa. Kabisa amakosa y'umuzamu Sekiganda ikipe ya Mukura. Umunyezamu Niklas Bwato. Niklas Bwato yihera kado Sekiganda mwene wabo. Aramubwira ati reka nkuwe. Amwera kado rwose, umupira yawo ufasha abo batanze. Sinzi yumufasha arawurekura. Awurekura ku kiganza ku kirenge cya Sekiganda, ahita shotamo kabisa umwubikano mwiza ashyira mu ncundura. Amakosa rwose adakwiriye umuzamu nk'uyu nguyu kapiteni Sebwato, zamu ufite experience. Abazamu rero nabo ibintu byabo n'abazamu utamenye ibyo ari byo. Ariko Aferije muri mudu na kibazo yose. Wagira ngo bayamuhaye niwe wayabitse. Bamusaka message arayifituriye. Message arayifituriye. Muchika huko Sekiganda. Wewe na bari muri Aise kidana ni nafsa wao. Na tukisaga ndiko. Sasa ndiko. Kama ndabya ndiko kumbe na. Ari karahari ana bari kumva.